Ana kettik dostlar. Bugün son padarak aldım okşoyt. Duk деген nemени алып турмун. Ошо чынмы калппы билбейм, мен сүрөткө чыгарып койдум, көрсөңөр. Шундай болуп калды, аз карап турсаңар кичине кызыктуу болот. Кичине мен биринчи жолу алдым, шундай подарок берет. Деги эле жаны тынбай подароктор берип атат. Шундай биринчи жолу көрүп атам, шундай биринчи жолу кабыл алдым. Ким алды эле ушундай подароктарды? Карачы атайыңдар, чыркырайт го чыркырайт, эмеле чыркырайт. Вот баракелде. Кына эми кеттик, ойноп көрөлү азыр эми. Момда подароктор катуу чыгып атпы, жинди чыгарып атпы жөн эмес. Биринин артынан бири 2x дейт, 3x дейт. Дук деген неме экен могу? Мына могу браво. Или браво атты. Эмне могу? Футбол ойноп атат да, короче, мен деле могу биринчи жолу эмеде ушунда ойногом. Ana mon futbol oynadık, bunu özgürlükler varken monda kızıldı aldım, ana kızıldı alganda da gol yürüp kaldı, yaptı karıştırma oldu. Anam dağı bizim bir dostuz, kızıldı alsa daha gol bulup yaptı karıştırma oldu, soyunca mı oldu da yaptı da resim çeşine. Karasam, özgürlükler kızıktırdım, akırın girip al oynasan bu otlarına 3-3 maçta çıkarız. Oşaydık bugün James futbolsun. Şunday bolup kaldım, ona gördüңөр mü? Onday eken.